Nti me mo akwaba e de ba sumsum nsem dwumadi so. Edeba sumsum munsem dwumadi a yahye ase Top Gen TV na sumsum munsem dwumadi no dwumadi a yehwe omo amawura into occult omo amaye fetish priest dana omasakra na ye no omo edin komo hu ene omo yeye na last week yahye ase ye ne miankasa meba minia ketwa ankra ne ne shase last week yehwe baby a washase free ye ene baby owura ye ne no mo ye quickly no ye be sign according to last week mu nioma baby washase free ye ananga makwaba eja wapo na me adumo ye da yankopon ase nti ye shase free last week we say ekwada so na eba ya wura into anoma wo ye ni mu ebi wo ha misuan na ebi nso wo ha enu ankasa na ebai. Okay, nti yehwe de enu ankasa bae no at what age na enoma no ehya se eba? Metu ankasa minya 15 years. Okay, 15 years na me hu se metumi so dai na aye se ebi wo ha miti me ya me so dai na aye se menko to sa ade we me ko nso ya meto na adena nen me ahaban. Okay. But nia ebe ma me hu se biribi aba mi mu ne se me da me nya da pena owo wabeteto me nsa ho ateto me nanso. Okay. Na me ketrema ntu bo se na moja ewo me ketrema. Okay. Obeda bia no na hu sa ewo no sa time a me hu se me nsa chi ateto no ehon na me di hu se na je se biribi ba so na unsuru be me de me okudru na yawa. Okay, nti Saturday na o school na sana o yeden Saturday na me nko senior high. Okay, now GHS. I'm GHS. Okay, nti no na obe na wo de sa no tumi na wonya ye ade ye wo GHS. And they once na school nti me de na me show her because one say me afra bone ba me kofie dey am afra bone because of mommy nti na ukofie na dey kofie dey wo hu hwe ba me dey prepare ansa na wo. Okay, nti eno wa be na ye oh na ma de bebre ebi ni say pa say wo be je obi ade dey aman ana say wo de by force be je brebi ayo onipa akona di obato ubeje finisem. Okay, say phone say me phone you kuta me what by force ebeje free finisem e kwa reso no so ami nje wo say na say no me nje say farmer and I said before no me wa adwene kwa ko kasansa woni nipa adwene kwa kasa e kwa reso na ni obi adwene kasa nipa bia wo sunsum wo mu. Okay, senka ye ni sunsum anka akwa sunsum are nto wo nchen. Okay. Ofre ni pani sunsum bi wa ofre wa hwehwem bi wa ofre wonsum e kwa mbe na obefa so obefro bi sunsum e wa hwehwem na se wonsum odi min twa no e bi wa ofre ma e dey na ofre ma e bi wa ha o asense do fufuru bi. Okay, asense do na na day ene nyankopon eno ni nyankopon. Okay, but so uba we fam so na say obi wo bia obi wo sunsum bia obehu. Okay, because e nyina na enye te se na yehu no pe na ewe no but ne a ewo nipa no mu
na ade bi hu ode be hu okay nti se ofuro bi na se wa ma obebu so afre to so benya no kwapem tama benya na se wanya na ofuro obi afre ba ko afre mi no afre mi ensa ni na se wanya na e kwa bi won ma be fa so wa de benya no akwa be yewo ahoma na ade okay ene bi wa ha dawa dawa na wode kire na mo nsu mu yo yeah ode nam yewo nam bi akwase okay nti wode we bi hye ne mu green wode be hye dawa na no na wode oyo bi eguso okay yeah so wo yo no yeton okay ni na no we won na kire say owa na kire sa ade we na ade we ka we hu a ebe say okay and so bitumi suman no yeah se o pese oye biribi ma wa obesuma sunsumun okay yan we mun de na wa fe ni suman okay obesuma suman wa sumana ontumi nko ya de namba okay na me wo abo ne ade abo na tumi room okay bibi te se obutuntum tokuru dan finfini okay nti na metumi de tumi ko ode ahoma so no kada to ko yo na edame ehema atare ni back okay yempue okay because me yempue we say that ni because na yema me no mo pensem bisa sana eno so me de ko me no bi ko bimbila north ipa no yifo okronfo okay na ono so no petu mi nti baby ayen kwen nsu bi tai ho abrewa no te ano abrewa no na beka so oni biribia nti yeduora meka che nipa say abrewa de me so obribi ba wona de wu so oni hwe nti ofre oman akokọ abrewa no yede oje scanner yema na gasa kofa akokọ bai okay so okofa bai no say sadia we no de ba be ya de na mayen akokọ no no ne a we mbisa de ko bi apo na we no de ba be ya de na mayen yeso we ye ntimun me de na me sampe tumi sande aka me don say de tumi na wodi na enson ni nyina na me de mu se enson okay na me pebi sande aka ho na mayen ma shada ejedin wo ho nyina okay ojedin wan baby ana ye won baby ana even na mo rotation teshi okay tinye biri kwa na mo biri kra okay rotation okay ti e ba ni say nti me ne nipa no kwai ye kwai na abrewa no say nka uko baby a obebisa wo hawo ba wa mbisa yen hawo pe no hwe oba ko nanim no say wo woden obebo kasi na me den de ohwema onka hwe nkyerem ono woni mo minim so ni mia onka hwe nkyerem se ba ifo de woni yego ba ifo onka hwe ba we ni para me nam na no kana asem nti echi na me say mama mpacho me den de ma onka onte yen kasa no okay nti obi onka na bofra na kyerem a kyerem o kana wa kyerem a kyerem saa no say me den de me nkomi fi na enyeye wo de nenyi enyeye na obaako na oka no ne de no ne de ne be okay na ono so no yoyifo no okogitu no de be wiade okay nti eba ne saa no wo ye ne de man no owe akokọ na wode ye we no owe wode be kekeja kakra okay no owe ase amono so no obewiri a wo atwitwa bi wa na nsa na basa ne ade no okay obewiri okay so ono we ne de na oyi na atare na maame so onfe ngu nsu nim no de atare no gu nsu nim echiri yo wa na yehun se odenchem epu fi nsu ketwa na etai ho odenchem epu aba atare hye na okay atare na esono ne a boy ne de ma no ti atare hye Benja no na maame ne kasa ya na abo ne gya to wo
young baby I want so na enware o emu nware nti wo nka say azan bia okay nti oye wie ni e wa no ka che boy so anfa sekan na ofe ntwa na ho hwe anfa den sekan okay nti boy say oh na mama mi suro na se fetwa ho na wo ade a oba so ba be ye no enu ana maya ma won na odi try entwa wa sha atare no okay wa she odi twa entwa omani omano oti abrofre no bi ana say we ni abofra na won won ntombon no tobon anya hwe na je say you say eh na je say tumo baby ade ama me ken we na ade na me nkwa ade we dey say kofi o se me nkofie na me fi na be ye den e be boam nti me dem bi ja me manti asesa so boy ni wie ma boy no so ma miska so de ma bibi ama be kire nen so me so kra na me nim ho te de na ko na kire me se kwa fa sa aka we ka se we uko north yakwa kwa wa kire nyina so me so na me nkai se okoda me nkai se ba koda me so ya me nim ho nti e kire na mamen ka je me se odi ya me hun am se mama yen baby I wanna worry you fiti teshi basa ye benya se sika be mbie sika na ye nya ne kora boy no normal be sika no se me bejan no se ne nipa wo nim ho na wo ye de na obai am ka je se me so bibi se ne wo ho nti so no so be boya me a omoya yelu waye esa bibiri because na so one eno na hu say na me sheda mpejaye nti na me ntumi yimpue me ntumi say na me suro kakra okay because me say eh owode obeka wo na don na say nti me so me mama me ne kire me aboa dia we aboa ne kasa hey wo ne kasa sana okasa meti me so me kasa obeti nti o kire ma haban na me de so ma som na me de bi gu me hwene na me de bi gu me nuem o ma me ye wo ho ye di 1 week wo sa ho no okay nti ye wien ye be ye we na pe na afi de mi se ma me ene mpese me ko mu di 1 week wo ho di 1 week na mo ehe bana na mo da ya da ma me no ma me ne insuo ne ho insuo ne wo sei na wa bɔ ne pata bi nso wɔ nkyɛn wa bɔ nkyɛn nti ɛno no so wɔ different ade a ɛwɔ hɔ na bibi nso no so de wɔ but saa pata na ase na ɛwɔ na yɛn yɛ dai na mo nso no bi a we mi no so kwa ya de baba wo be re wo suru de mo ma me na da hɔ ma me no so da na abosom dan furu bi eno kete wa hwe kura wo kukum ground mi nko okay so ono so da ho ti ye fi wo if you wanna fe yes am back ti e be di be ye when do not ne de ne wi ade na me de me so me wo different side a wona me de place me pese me pamade okay but me so me ni ma de pam idawana akyerem se kosensan bag sensan wo sensan wi a twitwa wa de foforo so na san ehwa na maye na ye nti na jese mi se ene na jese ni edi mechi no nti na ma me na emu ya men nti no hwa na akyerem se obu bi da bi a sei kofa okofa koto sei na fagu so onya de gu so pe na fa adekone kosi beebi a obi a ho renka anase ewe nsei nti me yes apepepa na adekona yi nti saa na afede mi be hu se echesa ade na abebran me okay nti ewo na afede me de
started the neama bebre na Satana yanko SS no munina na me started the coin. Okay. Say you fee when I'm GHS 2 na mo GHS 2 na me go and feel we that answer me quotation. Okay. Yeah, me go and feel brands na me quotation. This me what my school fees be. And when I started the course I want na GHS na me ni ba scan the boy na say na me nya kwan dey akofa we nya manaba. Okay. To be am da na kire akofa sei ti emu na afi me call asobi call camp no last week kan na dem see ti camp no mun na osofo no hu se na je se owo bi ne me na ete wo mi mu onti asa mpai bwa na dama minnim ne ye me de na minje sa ne o manini minye ni se obi betu abo mpai po mama eden matofe ma na se wo hu biribi mpo aka because me nko be bi nse down enko ye we ba adena na eden na abo fiti asem tin nti emu na me so be start say owo ne sade a se na osofo ne bo mpai me de minim say eh sa baby kwa me do de me wi ya den aba nti asoro so na me kono mo frase o obi anim say wo hye me nkom say me ba be osofo nti na minim say eh na den se na ade abe de ne enye sa na osofo ne kan say so osofo ne ka say asofo didi ene na ya atoro because ade a me ye eduru ho ade abosom ne ama me fra gbe ni ade nti na me say atoro nti echire na osofo ne bompa na me say bibi efi menu mepui okay but me de na me nim say no okay ba me me say bibi efi me mu nti echire na afi osofo ne yewe obompa ma me no say be de ya me mra asore na me start kwai nti me kwa kakra me wa mitumi tena asore dem kra na me say sorry fi na sorry na me a working I don't know so enya kire wa e kire o quotation na nkasa so o Bible no ade na no kasa no e kire quotation wa o de gina so ade o de be free asore dem no free asore dem because me find say bit say Genesis 1 verse 1 Genesis 1 verse 26 yeah, Genesis chapter 1 verse 26 but so producer bit me e dey atoso wa me na meba Genesis chapter 1 verse 26 meba yeah, the Swakunkuno Eka Genesis 1 26 Genesis chapter 1 verse 26 I say I also will laugh at your calamity, I will mock when your fear comes. There be Genesis 1 26 Genesis Genesis 1:26 yeah Genesis 1 verse 26 sorry but someone can tell me could be a Proverbs. Okay, Genesis chapter 1 verse 27 I say, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. The papa, so what I ask you? Nipa nti na nyankopon no ne hemfo na na wo okay so oni abofo na na kasa nti abofo ni nyina so na wo dey say nyankopon ana na mo dey say nyankopon ebinom so ye den ebinom so ye demons yes omo ato won omo ato mo chene ye no mo ye demons because once we hu say na nyankopon na oye ne ni o ma no nti ama me hu say na je say sa ne ama nyina mun
and then I just mean yeah bonnet. Okay. Because it's a na nipa bi na ball we sunsun bi na ball nipa dia. Na mean yeah bonnet say medis anya man be ye juma. Okay. And na e wo biti no say mon hwe mundi bibia so. Asase so ene bebia mundi ntina je so oditumi hye yensa aha de me na sana me hu okay ntina me hu se no man na ye boni ana se papa okay nti so for no bomb pa ma o wie no e de na dem sa ba ye ti me kwai adende na me say we bia na we ntu ase you because adibia de na chiwade ye de ti se wan fa na chiwade an na onko ti chiwade na wan fa kan nti wanko nti me be afi me be wura ss mun na afi me be hu se adena asana aba okay ana the last one okay be say before say okọ ss no one for one anko because of say it be the say you be say nti uja wo ne kwan nti be bija ne kwan e kwan be so na de ba de na we hear we dija wo ne kwan owo na no wa ade am de friend then another friend no we bi ku le gutumpan okay any red ayo yellow na ayo any red nti me ba be fra me wo so we bi ete say wo de enchinegu bottle mu na wo so e dede okay ti ya be sa nti say enya ba chekchiri na ono so ni we ya me de friend na ase obi say me hwehwe okay because wo friend yankopon a onim say ona friend bible so say onim ne ma woti ne ma ne aha nti sa so ono so nim ono so ne ma no nim ne a ono we dua wo mu nti a wo betumi e dia friend okay ade bia de ne to wo hangmun eti sa wo sum okay nti of mi jana kwa wi na say wasama ye meet them okay nti meet them ne de ye kon wa amoye search bi nti afi me de me bag na owo no woman ena na me de kwa no ba physical na so spiritual afi do oba physical okay nti de ni go bag ni me de go me bag ni na de no school na me e wono so na nkrofo bebere so yes ani amani nti okay me ko du wa na me say ene o to nkrofo ene ma kwa to me nkrofo but na me school father went afu okay na won na anapa won kasa be enyum we ahomachi ni mo ni na afi wodi nkomo okay nti ase wo ka me ho asem no mo so ewo no adi wo ne ma do ko ya no mo mo so so wo me so wo ba mo ni wende ho nkomo oni me ndi nkomo ba me so onim se me so minim so ono so wo okay wona anapa won kasa te se bia me na wo yentafo na obaako so ne bed ni wo so wo bed but anapa woni nkomo obi anfo obi ade but enyumere de wodi nkomo okay ti awmachi bia me so ma sora me so kwa akoya ade ukoyo na me ti se ukoyo na akoyo me ne ma ti so me ti se wodi nkomo na omo te bed ne so ana so omo so wo down bed we say seniors we down bed na seniors no yo bed ti me so mini unsa me nsan na me down me ho asana me hwani ye sana me tumi ai den me di ho adansi ti na wo form 1 no form 1 no mo so form 3 okay ti say me school fathers ti ba ko ne ye painting and decorating na ba ko ne ye auto mechanic okay ti me da painting and decorating in nase okay bon ti bibini a me hu say wo me te kasa na say wo kasa nti na mintumi enko ka won a won akohia no ebinum frɛ won do wo gem na bi frɛ won do wo su era binum so de yan frama okay na me de na so na me frɛ won su okay
echine na obako kire me ba kwa me so metuma afre wo jema e ba be kamede no okay na so me kire ni nsu me den so enkomo be na no modi wo so ye na enkomo be na no modi so na wo kan ho ase se me ko school na me ko fe din ko fa adwene kase okay ti unya ka adwene kase a me se me de be wo but I want to obi ntumi ye me hwe because if it ase obo me ma nipa na obo me me nsem bui obo ma on nipa ne nsem bui me nsem bui okay ma nka je ni so no so ni nua ne nsem egbu ofie nipa no wo school no ebo e ma nsem bui ana ka je ni se ni nua no wo fi nsem ebie no so ni nsem egbu ni na wo na e work here sana wo say na fe de nam so wo kam ya wakan okay because me didi ano no so the bible say wo de won saka na kwa de saka de ni wa no nti ono so nim say na nipa na obo wo na ngasa de bibi anya no na ni mi wo fi say won didi a wo pese wo so hu say biribi wo nti wo so ukofie na ana wo frɛ fie a wo be ka je say ei uni say na aye no okay me nsa ne bedi a me nsa ne buin sa wo pepe no ono so say bui wo fi okay teba ham be suru ti e ma wo be suru na me kanea me hu because biribi wo ha me tuma ka che say wo adeche abesi adeche no so ya wo be ye me ka che say adebeche na wo bubu egu a wo pa kwose owoye adebeche na wo bubu egu nti e ma na afi wo suru teachers na as students na me Friday anka say entum wo school nti me ye woda na yeshia ye woda ye na ye wo ntu sam ya me nyina yeshia asa yesufu wo yeshia no most more than na won wo ko empire bo na dem mitumi na won ko jeba go na chinya so still me so ya me nkwa so do no but me ba me ko fie de ama me so be ba ma kwa so nti echina me de buy say na mpese mi jai but ni na wo school na o so pass go na mpese mi jai because afi mintumi na me yesa me da na yesa na ade ni gina me so na won ko emre ne pa ho kakra bi na wan ko a na je say wafum okay and ofum sound no mo de yo ofum abin say ho abia no bro yo because e chiri na fe ikonya moti afita konya moti ya e wo school na wo school na wo school konya moti na we say adesa e hoye we old camp okay e one first technical school eba first okay ntina e hoye hu e underground so okay na wo so da wo frɛ BBC ticket wa na eba na be gina so no rasta okay onu ni timi no so kafem but me so eba me tumi na ne kasa ade no bi esuro no ade no bi esuro ai madam mok aha timi me de na me nsuro pa aka je me se me nkwa esie me nkwa enfa kra me nsuro beko ti echiri ni SLP echina me tell say me school father na class an me so me ye no ho adwuma say sana kasa asem no okan na mo nye we na ebedan yen ani ntokwawo ono school father no we yen ani so ntokwawo say me we na me friend ono so one friend me sound so man ono so because me ko na gasa is a wo ma me say bunti me san am dey care me sound so man ono so sound so man me nya na hwe me horo na ade ono so horo man so ade mi tin no your school father na da wa no keke so ono so nim say we mun me so me sing the pain wo okay eba hu mo na say eba wo le panyin wo so eba wona me ni na say we hwe school there and no say me pain tina mafa say eba hu mo na wo de midie mam baba ko na midie a o so do midie mam na wo so we ni so midie mam no me so me fa ni dia ma because so no ntumi ya me hwe ntumi so ene na no ya ne nti e wona ye fi me dey be jai school no one go school na ko obiem okay na be jai wo ho
na fe me ba teshi okay na me la je ba me school ne me nko bi na me sana wo na wo reason binti a wo dey jai school na say wa ade na ka je so free honom because me kai say na me pese me jai okay afi de na baby edun mitumi to ade kra na to fem pa ko to edu ara ebe hwe egu mito so na me no ma ebe gu fem na me say na me jai the ko exercise no what it think of be oh like a normal una way no which one go probably be some so obi no akere am okay to school some so na wo school na wo tell go one me ko eburi nso ya na ma kire bi no so wo wa kokora me kire na ekire obewi a me book bi obewi a book of shadow okay the free book of shadow okay and e kire se na bay ne ade white witches mesa dwarfs ne ade okay yeah tafe na me so me kunya emotia wo school okay tafe de na mi na wo ka say moto okoto ya na say o yere na nya say motia no na obi wo tuntum okay wo school emotia wo already esa yo okay already esa okay but ya na wo wa no yi kokko na fim okay into your motia kokko yo tuntum and your white yeah your white okay and a white no wonti nya den omuti nya den but ope biribi a obetuma kwa kofa de ko no de abrew okay say me ne ye adwuma na me nim na chiwade okay eh white no okay na me nim na chiwade nti mi jai mi nya wie nu na me say da bi me nko school ne wo ho bi because na say na me school father no na wo ka me won say me chinyin nti me nko ho bi nti me fi wo okay me fi wo so na me ba tishi back one day ma me won tina nyame som na de on pene me kora tishi de na be motor na ye juma so no okwo store okay nti ono ko store na me ofie sorry na me ofie nti me ofie dia se no obi ani fi nti ono so enya afi na oba be frɛ na oba be hia na ama bebere aba be frɛ no nti na obi wo wa say emotion ma o mi fi okay mi fi wo mo won sem ti na je say me do obi eni wo de am frɛ okay na me kwada so ya me won ne won kasa okay wada no body na da na won hom na me communicate won kasa nti ema afede na bibia ye fine mam okay na one side mbra afi me de ne fees na between wo won ne motia no na omo wo mbra obia na ne de oh okay ofro yi a onfro yi nka okay but bi wo so ya oyi tum be si a so oyi ko pe no yaba na mo we bi asuman bi no ye mumu okay suma no ye mumu nti sa asa o kasa ono ante okay nti se ba obey science ti e ma me beti mumu fu kasa okay wo school why you one sign na minimum one sign mumu me to me na kasa pepepe esa sa emotia na we no suma sa suma na me na no mumu ni nti na me to me ne we no so kasa ti afi teshi na momi we na me say da bi biribisi na ye fi teshi okay em say me momi ne ni kuno o wari ni film nti am I samba back to a break okay ba sa ta na me so na me mpe oburi na ba nti me call Cape Coast okay o papa side okay also Judaism ne Buddhism ne sa we ne ade o papa side o sorry sembi ne ba je say me nua no na de one de na wo kwa sorry ene ebinum wo ha wo kwa sorry but yam papa no na de wo kwa sorry kra wasan wo ya wo ye okay ti ase ye mu ye de ye mu bia wo biribi ono so de bo no ba ti chiri na ma be be na mse da bi wa be obiri dia so me fike ko so na ma be obiri okay na fe de me be obiri okay me ba na fe de ona ba me be starting was am akọ keep question so ma megwe wura bia ma me say eh afede be nya granden okay afede edwuma bia ba me ametumaye okay dina wo motia
we mo tia kokoro no me ofita no na wonya kokoro ni tuntum no satana me nyaa wonya okay nti emu nam na so na me sa ne be nyaa tuntum ne kokoro ni bi tunya mo tia ne me sen na bi ba be ton bi kura ma obi mo tia no ani to bi ma ya ba to the cameraman ni no ya no te bia mo wa very very feel me to be what about show tunya mo tia ne me sen mo tia ni na fe mi se me nya granden afi de biribi ni a me to me face okay nti bi wo ha na ahemfo na ni no na mo menim onim eso binum beka obetin so onye ndi bi was na me be de bia me na ma nti den na me ba be ma ya hwe nti echirin na me hwane how me nti me a me na how ekwada so afi mi ade bia na ase me nya time ma won nti na minya biribia na efime nsa bi wa ma me ne ye be ye basa na echiri mi am say be tu bi egu okay afi sa tam na me nya be ye aboso be 17 when you aboso ma ko 17 oh spiritual as a physical now omugo ni ero de no mu adaka no mu bag okra bi wa esi1 ubebure bag na nye ntare na omu na abosum na o ana mo me no onko bi ko me ni onko no mem abi okay ono ye de saa we na shaase ache because obi anko bi ade bi ade ye nyina so ye di nkomo ye tu de bom but na ye nye we ni ade okay ti echiri a me de bi ko me kwa ka chiro osofo na obo mpai no sa na me so me ga agency say o ebri okay that's all okay nti with my benedi so more okay nti echiri on the oboya me afi me tam won the command so afi de me yira me nti me so one more deliverance say na ni amani bi bere den ebe fifi mi mu akọ afi mi tumi didi kura mi tumi pete bo se bebi a me du bia me tumi de aduane bi egugu na ho na na ye wasa se wodoso okay nti bia hia na ade a wontu wa nya amana obe how okay nti emu na me time bi de koma osofo na me se papa ma bere dodo no se ono so sa na ofe ma na de be osofo ono so ko sa no man ono so ko sa na me nim nyina ono so ko se no sa me so na me sa wo nti na ono so le amachi dede mo na sa wo nti me so na me sa unti ese otu mefu a me se ene ne dini bia na me so me ye nti o ma we organize nkrofo ma obeye den obebo mpai ma me nti wo bo mpai ma me nsa de ne owo ni didi a me didi a owo ne didi mimi didi a owo ni didi okay nti obeye ma me wie afi obo mpai wo sa afi ni ama different e be bai so me ni want me also did that so we odenchem okay sana odenchem be na to afan e bi ba so wo se na odi na efuru be na na wo se nyina me ye bi ba sesebo okay nti na wo se won a wo ne de wo fa won a won ye den se na wo betumi esomi mu ne ade nti obo mpai be de me hu but e chira me ne tell men no se da mamia na me de owo ne bai so men kai process me do owo bi akoma ne so nji okay wa no wone me de kwai binim se me wa ato but sana na honto kra eno so me dimu sa no ohye wo won okay so wo so ni wi aka sunsun so de nti na je se sunsun me de na me hu because na say ni na won su me ni ye won lu me eni we bia ye ti e wa so na me be hia osofo bi eno asem bai me kwata se ni ala ni tu bi
me je say eno so so no bi ti e be ma nkofo ko ya ade wo baabi okay we brew one what the shell okay what's what is Isaac Asofo Isaac yeah so ma be share no yeah ti e mo na me de be share mo ti e ja nso so upre bi no pa bo na ade me dem so obi to me report say amorozo bi aba no so na ye penal agency na yo no dem yi I say oh so na just say honhom na ade no mo yes sir because some person free mo ti won fa nkrofo okay na ye hyehyɛ a wo hye da plan nipa no so ono so count na wo plan is one chere men ono so na me chere ni sent frɛ oh okay se kwa abodam wo bri yo o wa otumi yi no ho na ode nam abefa me book bi aye nyina e pena na akra a young boy okay owa nti na nsia na obodam yeah eba na ekọ okay eba na yeah asa na hu no asa na hu no obi a book ni bi na ba ko so wi a obo no nti ba ko wi a book na ba wi a obo no ti de owi a book na obodam sisi a no e de wi obo no so o live ne na to ba obo nru ne ade obo cocaine ne ade ni o now ye beto aso o ba no se o de tuwa ya kusua sim ahwefo mo hwe kusua na de se na paper na paper not wom not no paper ni mu not no paper na okay not no unza wa cover yes nti paper na ade a wo hwe bottle kusua room ebe na dieso etmweso bibi ntu we se mbebi enti no se na o no de no na kire yen ekwan ofa so a kusua no ekowura mu ene pepa no ene anyare de easily se betim de anya gu bottle no but as to say ekwan be so do ofa so ma kusua no ewura mu no because ye hwe TV so ehu asofo a omoye normal we mu bi and we come to believe say nyankopon honhom but then obe demonstrate actually yen ekwan ya ofa so ma kusua ewura bottle mu o ye de se e ma o so na kusua ni bie te kwa be so na o fa so a and then obe demonstrate we actually na next week ya sa to so everybody a wo se ase no nti nananga e kwa be so na fa so ma kusua no ewura bottle ni mu sumsum okay say ahomen sa ahoma ne ade a ewo wo ho nyina we ye ahoma na edi bottle ma wodi boti okay na se wo be chichiro obi a wode ahoman ana wode chichire okay na tumpa na nkasa wonye wa ha tumpa we yo yenye wa Ghana wonye wa Ghana okay obetume hu anointing oil colors yeah ya de do ha o hwe tumpa no ho a ase oso we abura na nan horse aha nti bacho mo kama no mo ntwa na yenhwe bottle no ho no ngu se abura bi da ho abura no da ho no horse nti ona ne symbol etwa bottle no ho ahia no okay ngo na ofre ay abua no obefre nkosua no da one side say te say ga first na dey aga gado ne metuma ayena me yefim okay na we no kra na ade kra okra okay obi kra ana mo de ase bottle mu ana say we obi pre asase ho a te na asase na wa fresh anipan ekra o fre kra na sunsun wan yansa we etu yeah kanka kwa yansa o sa ni we sa ma be kan hwe ni double bar because o ko ni ba ko newi say enum so na tumede ewom nyankopon me satia say the finger of God represented the power of God
nti nipa bia so wotumi ehye wonsem okay I think I want to make a say hwene na ade wo me ma 3 days me ma say 3 days na nto obi no cancer asem na before ne dia odeka so I said the to me a nam nsem mu no ye nyanum okay was a nyankopon ode okasai na ade wai to I want to say ketre ode to me as a ketrema emu okay this is o ka de na ahoma tuntum ankasa eya de pa ahoma tuntum ya de pa okay because I read the phrase center red ne so eno so nye so with the red and the black cabo maw now to me gina de ananya akopondo edo this is say no obi a one obi prasase asase na watwe nipa na asase ne ye ne den watwe ne kran me fa me no prasase no pra me twe me a asase ne na den me emfa wo se wona ya odi ba me pe no kwa de me twe wo kran a che nti eno ma ye hu movies mo no ampa se ampa anka yeda yentu pono wo mo bia wo ko we osama we sie da so say fa na you bibiro wa wo se we shia na bonten go shia no baabi e na bai ntumi hu bai na sa moja na ya na nkofo hu ne bai wo na nanto okay bibiro wo tumi si dua so wo se edo yo ewia obekọ hu yo wo so wo de ewia yo bai yo de ewia because aso na de unya komodi a wo be hu obefo okay obi a wo pere ko je nua bia wo be hu obefo te sana sebe ye asofo wo we so wo mu ade yo nti ya ne de ke wo be hu ndi se wo be dare ewia be se no se nipa yo be fo dare ewia ade ne ti be ba na nan ase na nan mu ma kwa no soro ndi se wo bo ti mo se tawo nam ko na se wo bo ane egu so ya na so ka je se wo de ade egu na enu ma ene na hu se be bi kwa nipa no nipa wo na ne kasa o dare ado ti we biye duma asofu bebere we bi ma asofu bebere we bri ye buri bibia na ye wo first na ene we no biye bi ma asofu de no o mate won ka o made ba o se ye bibi ma o mo ebi tumi hum no se ma te se wo say na wo so eso nipa na no se wa aten onimo nti wo name ya eye de na wo se na no so wo ba ne dia no oni tumi okay okay na ne e ba ni se obi na obi fa na so na wo kum obi say o party say na wo we na me no na nampa na obi hwehwe me ekum me na wa ma obiribi se fagum na memi nwu ana udigum na me wi okay nti udigum na me wi ana wo unya beebi a obekọ na wakwa yeden waboya wo okay nti ube hu me ipa na te say asem ni kwowie na ube hu me se oh osimesi say na ekoso ba sa time na nipa no so win me de na me nim ni a eyede ekumun me wo hwa na ade ni besi wo ye ni 1 week em say na ye wa sorry po me kwa sorry nti me nim ni ye a o se pray na me pray nti be ye ade so my no e be ka say pray I can say pray na me pray nti me pray in na me te say o ka say ko na obi wu emi osimesi na mewu but ko na ko ka kire won say won ye na won ye say okay na me ko to tumpa we bi me to no way ito tumpa na pe uto no way no black market no way ebi o madina
Medina. Zongo Junction. And I've been so ultra Zongo Junction or call a bridge station in my been so but so you be a sound way now what that is Muslim Yana I Indian yes I'm from Muslim for not on San okay. Now when you answer what on so one to us the one turn now okay when you say one fire but obi foforo kwa me wan won ya owo nyina me boy okay ah we she bottle ni owo kese ah wo nwuye o shem na de nsegu ana say go bottle yo do na de oil egu nti we mo na oil no ye na 2 minutes ye shemun na eno so ye adwuma okay nti we say do asofo ni bo wa kita red green blue white yellow ne ade nyina nya papa nyina me okay ka best way they say akoto olive oil budgets and say we akoto nya advert but nya advert akoto na osofo we dey ama no osofo na buye so ya wa bompai na fako and na best me call baby on na me ye counselor and o baby when me the first time about home and no no akasa de oil e baaye say me fa mom pa ya ma no ba o de ba no e no ka tem say adani shoma na buogu e je so ono so hwehwe o yo nti o baaye no betena ase no a do ye ne ma na me ka say oil no fa nko no no akasa fa nko ye ye de ye o for so ya so o de oil ne be like me shom na ka me mom pa ye musuma ado mo no ko ba na ye nyina yeso ye ngakwa so fu bo saa yeso mko so ma mko so na hwe se me kwa so mo on frɛ me limpo kasi krache say kopem tama we osofo bompai ma me ameku we court case ne baya afi me ba papa ansa no yo e wona me di jedi okay me di say eh e just say tum go okay the into us bottle no the bottle no ebinum ba ya meka asem na meka say obi wi na me fi asore wo a me koi nti me wa na me hu ye me ni to me na me wo nipa na wo ni fi okay no mo ye yi no so abonten na wo ye yi ni ye sata na fi na wo ba be ye ni 1 week okay ti na enyu mmiren ana pa na de me fi asore e ma me ko na me nim ne nti ana me na but ne obi na wakum nipa na on no a me kire sa nipa na duru on de guare a e kire ye ko ka meeting no say ye ko ka meeting na wo say biribi say ono so oba ise me na me boya no okum nipa obi ni wanyo na abo no okum no we don man na akwankire me kire no o de powder ene eduru bi a me de frama na so ofa nware odi gware a ade no be ja ne tatao na ade ni jai okay ono so wa madam ase say me ni passe na we ya ma me ntime da ase na odi je 2 cd sata so na ye nipa na we so na akwankire na me kire wo ye de akokodu wa akokɔ no wi wo bebi a omunka isi ma abusafo ne to akokɔ okay enya me podam kita akokɔ na me small boy bi o me nchen ono susia na was small boy so training no ono susia okay na me de akokɔ no me man crop na de akokɔ no share ne nsase onje na yedu ha na wai de ye gina wo ye twa akokɔ ni akokɔ ni we wu kra sa na ye twa ya ye hu mo ya ye de begu fem twa ya ye hu mo dia no na kire say na je say nipa na ono no kan wa okum nen o hobi oh okay jo nipa na be say ye nganim be ase okay ti so be no so no o tu me chawa na say ono ni to me ono no de what the fan na so so nipa na ebo ti what the fan na so na where de what the way ti e chiri no buy was or buy or say bibi na won yira wona oba wo ho atam so me ko camp say me
Only me so me won yera me am pese we be say I dey free so na me so no afi no so dey na ha o ebere so dey na ha o baba afi so dey na ha bre me so abre abre ti me kire ni wie me kire nso was a aba na okwa na ebusuafo afi yi hu me anotwa me mpo ya wona obu na wokum wona ka wo bo we dam nipa no aba na me ma bu ya wo se afi no de wodi ko se no mom da ma bo ne dam eso na me mo ne dam ye ti enum na nkrofo tete me din na oyi obi hu ya na say amoro zo de no kito wo oyi no kito wo we okwana wa to me say na forget us the other day now you forget ni na na say you forget us no now to me dey ma ho nya girls no but they make am asem pa hare why we be Danny open girls by the je na fa wi me the girls dey na be okay see what we edu baby we no na me de we ne chefem me de sha na say edwuma ni wi nkosua ne won be pai okay na dey na ugo be no kosua no o ma kosua ne no at once yo ne am bebre bi a trick okay but we ne trick and I say o for so poor you betuma pai you betuma dey adia wom ama kosua na pai adia wom na kosua na pai ma won kosua no we see we dey trick we trick yo sumsum ba sikane ade ya at times say ya we you adaka ne ade mo dey trick no mo yi passport no so so mo yi passport no so ni nyina obonsa menwuma na trick yeah and abiso ha we koje biribi okay ade dey wi asade ade wo na se say akoma ko ma akentwa okay nti afi binum bai ayinfo bi o ha o bai me de tumpa no ko hye asase no so na me nyawu sa ade na paya na je say aye adwuma okay nti say tumpa no be pai we kosua no be pai kosua na mo de hye but you say mo na be pai go beto ni be pai go beto ni okay na afra ne an okay nti na brebe ne brebe ye de ba be sia for ene na yankobo ye no na su ya to aso na brebe na ebia 2 days 3 days na e was ade ne pai e be pai 3 days time about 3 days time the 3 days na was okwohwe to go na apai okay and me won ya ye wo oyo obi and also sword shenchen and ye dey chire yufo sword yo a bottle ketwa to say a drew bottle e be say na de ya na a cross edemu so and also sa wo fresh of no cross ya na enye kese o small cross ne da oyo ni nyina enya de pa okay yen fa yin ya yankopon ya adoma next week e beto aso efrian yo ayafo ugoso ahwe sunsun mu ensem enoma we wiase o kristo no wo ho no ma empaibo intini so wa ma empaibo entini wa ma kwanchire entini wa obi e de 6 e beda na 9 ti yesu ka chire shrafo ne say enoma bi wo ho no ma ayempaye ene akomchire last week na me ya sorry o dina theme no and say fasting and prayer by fasting and prayer we will suffer we will jidini o hwene men hwene say ewiase da hokwa ewiase na ye hwene ya sunsun ya honhum mienu obonsam ene yankopon so when you obonsam onni onyankopon afa then automatically obonsam afa asema de am catch na gofo ne say obi ene wa ye neutral e wiase mu is either you belong to God or you belong to Satan. So when you obonsam afa na o so yankopon afa so when you yankopon afa na honhum bi o ho no ma e de wo ye adwuma emra ye kombese busa so ojina bia ene say then they say ewurade nkuto na mede na ho ato ne so
if you say ono ne ni gwan kobia na won so wan no gwan kobia ye hwe enoma a ne nue ketwe aye ani na no se amoa no eno de ne ho manyankopon ose bi mo bodam bi mo wu bo no de yakopon do no eno ti na yakopon abo no ho ban enne wada so ti ase yakopon ya adoma da se ne ebe se ehia ebe to aso ahwe nneoma bi a waye ekwanya asofo bi nim eba na ho ebe je nneoma mo de ye asori saa asofo no mo da so de nneoma na ye asori anase nsori nagu bibia wa asase bia e wo ye wiye anu ti na sunsun mo nsem ye sha ase ye wo wiye yakopon ya adoma next week ebe sa ato aso bye bye.